پشتی که عربستان سعودی دگل چند دولتین دنیان عربان لدجی حوثیین یمن دست به رشکه کرد لروشلات ناوین معازنه و روشکن و درد که و پیش چاوا و بلوکه که دنیا سنی لدجی حوثیان آواد به. لترکیه پر سهری گرینگ اوا که تاوی هبونا مصر دوی بلوکه ده ترکیه جده بشتاریوان اپراسیونان ببه یا نه. گلک شروع و کار ده بیجن ترکیه چه جاران با آوائه که اکتیو بشتاری ده اپراسیون لیمن ده ناکه. د شروع آن ده جهریز ده آماجه به ناکوکین ده نوبر مصر و ترکیه ده تین کرن. Ancak soğuk barış yani bu ön şartlar gerçekleşmediği müddetçe Türkiye ne amade kul Yemen'e beşdariya şaraki bike. La aliyedin meseleya Mısır'ı heye. Vakite zanin pişti hatina sisi tekiliyen Türkiye ve Mısır'ı geleki xarab bun. Naha herçend Mısır dışarı ile dici hosiyan de cih bigreji Türkiye na be heval bende Mısır'ı. Yadın Türkiye na xwaza rast xobxe armanca şiiyan. Dibe ku Türkiye alikariya ve operasyonu be awayekî din bike. Leweke hêzekê beşdariya divan operasyondan de nake. Fakat dediğim gibi özellikle Yemen'le birlikte لالیه شروعکاره که کرجی دی بیجه باشبونا تکیلین امریکا و مصر باندوره که زیده لسر تکیلین ترکیه و مصر ناکه همان شروعکار دوی باوریه ده یکو ترکیه زو بزو ناخوازه دگل مصر ده همان هاو پیمانیه ده جی بگره. Koalisyon karşı İran'e. İnce Türkiye tuhaze Araba tevbine berhev karşı İran'e ama Türkiye naxwaze bixwe daxil bibe ve koalisyona ji derve destek dide. İnce ji buna ev koalisyon bibe koalisyoneka gerçek, koalisyoneka reel, etkili bibe avay Mısır'ı txne bere. و شو اون زانم وگه قوتا سعودی عربستان جی مصره ته یعنی وگه سعودی عربستان مصره جی کنترل تکه لیمن دمن سروکاتی عربستان سعودی دلدجی حوثیان اپراسیون هاو پیمانی بردوامن و تی گوتن ایران جی لیمن پشتگیری حوثیان دکه پشتی کل مصر عبدالفتاح السیسی بود سلات تکیلین ترکیه و مصر گل خراب بون کنه هاجی دنا بین هر دو ولاتان دا ناکوکین گل کورانه لیبری هم مصر هم جی ترکیه پشتگیری اپراسیون عربستان سعودی یا بسر یمن ودکه شروع و کار جدی بیجن هر چند او اپراسیون ده برجوندی هر دو ولاتان ده بجی او یک نوع واته که مصر و ترکیه ببن حوالبند استراتژیک جبرکو ترکیه دستلات عبدالفتاح السیسی مشروع نابینه شوکت ترکی رودا انقره